Kalau mereka tuh banyak yang di bolong. Gizi luar biasa. Iya. Itu bagaimana? Dia dong. Mari tak seperti itu. Kalau sakit lepas. Mau berdeting ke tong tulang sini. Kalau orang timur naik kursi. Masuk. Você
Kalau mga lead judul kasi we have judul. Iya. Ano po na mga lead judul?